Lepší ako cigy, tomu ver. Ahoj, cítiček. Práve mám orgazmus. Ja si kúpim. Ale... Mám. Pomerestíček, kokotíček. Emily, díky. 2 hity dostal? Tämä takia mutaan borneini. Tämä on na takia mutake Ježiša Sadam na tíšku takrasa vastašišumme ja zadal. Kučinista sitä stučišti staní stavdí samo. Zbraň! Ani staky stapište tady statikani stakiniško kukaniško. Drž piču tu, kurva! A pamá sa na to kokoskosto. Máš tam Molly alebo Hečko za sebou toľka. A ty drž hubu! Sú tam traja. 45 čekám, počkaj, keby som išiel, virtuálne hry. Ten Doghouse ti dlží, veď chod tam za euro, ti dá ten bonus. Ono už to tam cítiš, nie? Takto si tedy ja narobstával, Žulo, že tento mi dlží za euro, idem pre neho. Daj sem bonusíček. Bonus! Waf! Prosím, bonus! Nič, ty kokot, chápeš? 10 eurový bonus, ty kokot. A to čo si retardovaný pes, veď ty nevieš čekať. Drž piču, ja som nemal čas, som rozmýšľal, jak robí pes. Som rozmýšľal, jak pes robí, kurva. Ja nemám doma psa, ja mám doma ježka, ty kokot. Kajzerka. No poď, daj mi nejakú výhru, ty mrtko. Dík. Čo to bolo za halus? The dog with the glasses. You'll see that every day. To čo sa tam deje? Je akože pes s okulármi. Ty si kokot. To je čo? Rytmus sa postavil ako na... Když dáš svému retardovanému dítěti hračku, kterou si přál. Mám dať. A to je úplne nie? Koľko dáme, čet? 15? 16 možno. 16 nechám. 16... Si máme tak jebli. Počúvaj, John Hunter, mama, mi dal, že... Čakaj, koľko to je? Z Basic Spinu 97X si predstav. Ukáž? Paťko, neviem, o tom vyvravíš. O automatoch. Mala by si aj ty začať točiť. Že čo na automatov ešte? Že mala by si aj ty začať točiť automaty. Prečo? Chceš byť finančne nezávislá, alebo ako? A ty si nezávislý? To je ale blb.